ulama suhu. Yang bengih nengka busi. Yang busi kena temanyong bak urung drone yang bila-bila ulama suhu. Abusi kena temanyong. Nyo abusi dikena temanyong perkara. Perkara kesidro ulama. Yang jipoh tuan nyohat hana mupat lom manyet, hana mupat lom pusara. Nyanci cuba tanyong siat bak ulama yang urung drone hanggap ulama bunyo Abu Jehjid. Cijak tanyong siat pat pusara Tengku Ahmad Dewi. Pat cinu tulung ya tanyong siat. Ino kamu cihu ino ulama ya pilih Prabowo. Ya pilih Jokowi. Nyolun tanyong bak urung drone. Tulung ya tanyong siat. Pegah bak ulama yang urung drone hanggap ulama. Memang ulama dengan karena Allah. Tanyong pat manyet syedara. Supaya empat pusara bak keluarga di sini. Nutulung coba tanyong tiat. Pusara Tengku Ahmad Dewi. Hanalung pegah ke perkara Tengku Bantakiah. Ulama laun Tengku Syafi'i bin Amin. Yang kemungkinan mupat manyet. Mupat. Tapi Tengku Ahmad Dewi yang peharum Pancasilanya segolom jid nafai alihba. Gepaharum le Tengku Ahmad Dewi nya. Menyahana neturi lam alihba. Maka undang-undang dasarnya harum pedeman, harum nemafai. Nyamban ulama. Nyati ju tak jak tanyong tiat. Bak ulama. Tanyong tiat pat Tengku pat manyet Tengku Ahmad Dewi. Kamu peluh tun ka hana mupat lom manyet, hana mupat lom pusara. Ya subhanallah. Neno kamu rurun ka kenan ulama. Kalau mempumpeng ini, lah mumpung proposal. Akidah blow lagi akidah. Tukar akidah memproposal. Macam kena peketin dia ceh hidung. Hanam terdepu-depu hidung ka dia ceh. Bak petimang adat. Petimang adat hukum pod Allah berikut. Petimang adat dia juga degak. Hadah pelun ya subhanallah. Nyote terpegah bengih abusi yun nak ulama abusi je. Abusi ditena ulama karena kaduh kezaliman. Menyoh haduh kezaliman handa ditena ulama. Lempah ya lun hujah ulama. Ben beke le urung don hanaya ulun hujah ulama. Lempah ya. Tapi meri ulama. Kau lagi ulama yang wajib pilpres hari riba yang kau ulama. Ikut perti penguasa-penguasa zalim dalam demokrasinya ulama. Perti bi semangat, perti pegot ijazah palsu calon roh bupatinya ulama. Perti kredit je hidung bak kapela ulama yang dah pegak. Ada yang pahali biulah. Ya subhanallah. Hana nutri ulama apa boleh? Dia cehnya jadi tat ulama tapi kon ulama yang dondong bak pintu penguasanya nyan kon ulama. Kon ulamanya yang ulang pulang na diundang gede hebat istana raja bersalam. Bibi sakongan lom ke Jokowi. Hai tali sedram tua. Ilung demi Allah long je memang nyan ulama ilung siap lum terima kutuk daripada Allah. Tapi ilung pegak. Tapi ilung hujah ulamanya kon tun luar biasa burung belahnya. Tun luar beput kalau hina ulama. Segolong gempa dayah kufar mudi mesranyan kalun hujah ulama. Kalun hujah putih ulama yang dong-dong bak pintu penguasanya kalun hujah siram tu. Behana na depu le urung don be depeki usi ton luar be ti kurung belahnya di hujah ulama kan. Hana katrip kalun hujah ulama. Memang kadih kezaliman ulama lau. Dustat tak kalau nyata. Purti ulama tebar fitnah dumba media. Purti ajak umat, purti ajak masyarakat. You pilih penguasa zalim. Kagedepu yang zalim kepu tak pilih hilang. Nak tamah proposal. Thot proposal trok bak ber dia sini no payah bayi no jak ber bak kuburan ni deh. Pegot tenda-tenda ber menyogot Tengku mahai peng. Mahal belanja baju lagi-lagi modern dakwah jino si.
God peng, God dakwah. Mai dah fikir. Hana saban lagi masa Rasulullah. Ote gemu dakwah ke umat ge. Harta ge kurban. Tiba Nabi harta Siti Khadijah masanya. Ulama bak ge pertimang umat. Bak ge bimbing umat. Baik susah. Tapi ulama je nau. Menyang kurang belanja na berhalangan. Hana ote yang tu dia mendakwah. Mai dah fikir. Hai dah fikir siram tua. Ote dah pegah bengeh ni urung do ni kau si. Kau si yo aina ulama. Tapi dong pegah memang nyan ulama lun siap lun terima kutuk. Siap lun terima bala daripada Allah. Nah, karena lun turi ulama. Lun turi ulama lempah ya lun hujah ulama. Hana sembarangan, hana so kejut ja hujah ulama. Karena ulamanya nak warisan daripada Nabi. Tanya hujah-hujah li katanya tiga bangai pu. Kanya mana? Tapi yang lun hujahnya nasi dalam dua kaum ulama. Kaum ulamanya. Ya, kaum ulama, andai saja nyan ulama peharum demokrasi han geja. Gepekang hukum po. Kaum muda geja mendakwah mentong, bak dakwah mentong tapi gepubut. Ya, pubut hukum po. Nya pegot hukum, hukum. Halah, ya subhanallah. Menansi dino dengan syariat Islam yang kadru. Tanya orang Aceh kai pengit le Indonesia nya, kai pengit. Bibit kai dipengit. Ino dipengit bangsa Aceh, ino pula li damenyo berada kenang pengit lau orang Aceh. Behna na dipurung drone. Indonesia nya cukup carong tak di. Belanda yang Jepang awaknya cukup carong le di. Bek ni apa saban ngole urang Aceh ikut masin laule. Ikut masin. Kok carong Indonesia yang keh talawan Indonesia yang bek kemah di pubangai di tabe seram tuah talawan. Bek bangkai juk peng kai khun geh lewat Jawa kanggu ni patah teku. Apa hom? Nyo ino dicok Dicok yang carong-carong mudakwah dikirim ke deh Aceh di wajak mudakwah. Dicerita perkara Aceh bacut. Oh, Aceh Serambi Makkah, Aceh pertama Islam di Asia Tenggara. Iku tanya pilih tu. Patih tu. Iku tanya ke ulama bangai, ke ustaz bangai tu. Tanya kenang pengit. Baik nana depu. Dikirim nan ustaz yang carong-carong mudakwah dikirim Aceh tu di Pesabodo tu bangsa Aceh. Padahal tujuan awaknya untuk baik talakele kemerdekaan katanya Aceh bak Indonesia nya. Baik nana depu nyan politik Indonesia si dalam tu apa? Kup carong politik Indonesia. Jino tengah masa pilpres dipejabut lam sot dayah, sot ulama. Ulama-ulama yang uli-ulihan yang gelak-gelak kepeng ya. Yang gelak-gelak ke tahta, yang kenyan dicok oleh dihu. Dicok oleh dihu, disalur peng oleh pegot jai, pegot dayah bangun beria-ria laju. Akidah laju, mana orang laju mana. Kan hukum pod. Halah, siram tuan ada tu. Macam dekai nai pengul. Lebih pengul le pemerintah Indonesia Jawanya, dipengul lam le pemimpin Aceh, dipengul lam le ulama-ulama suhu tanya. Tanya ka kenang pengul je no. Sot pemimpin dalam sot penguasa katanya kehancur generasi. Sot ulama suhu hancur akidah. Ini pegot syariat Islam berlaku khusus ke yatim piatu, ke fakir miskin, ke urang asin tegai berlaku. Mampu pegot syariat Islam. Urang duduk teroi tadi. Syariat Islam punya pegot dengan karena Allah. Pancuri koh jaro. Yang Medina rajam. Nyawa pegot syariat Islam terima dalam syariat Islam dari Indonesia cukup banget menyobarkan istimewa Aceh istimewa. Pertimang Aceh istimewa je bentuk urang di samping ke. Ge masak payah gepu. Payah gepu. Nyamban ukuran. Man istimewa sana. Urang di samping PT Harun di tadi. Tapi ngokai gemagu nyino kai pengulang dalam sot syariat Islam. Pu syariat Islam Indonesia nya nek awaknya indah tu katanya pesyadat. Maka dia terima syariat Islam dalam lagi katanya orang Aceh. Kan cukup bangai klo tulo do bangsa Aceh. Ote tak perah bengeh. Cukup bangai negara lo. Di syariat Islamnya untuk
Nana depu untuk ditung ate bang sace. Padahal menyerta kali ngon ule jenius ngon ule cara ngon nilai. Syariat Islamnya hai apa bangai Indonesia nya inda tua nya inda tu tanya mau pesyahadat. Utanya urung depu hukum kon hana depu teman hukumnya hana petimang urung drone. Kasibo kapungon ke peng, kapungon ke harta, kapungon dengan tahta, kapungon dengan sanjungan urung drone. Alah sirah. Hei tak ada busi. Buka aku hanya menang terima kasih beri detak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.